Nā, ki te pāpaka nui a Māui i Naia nei, tata ki te whā piriona tāra i a tau, kei te whakatahangia e te kāwanatanga o ahi Treiria, hei kawe i ngā kaupapa e hāngai pūana ki ngā iwi take. Engari hea i ki etahi o ngā iwi nei, kāore taua pūtea i te hoa atu ki ngā wāhi e tika ana kia whakawhiwhia ki taua pūteara. Ko te whenua tēnei o te iwi moe ā. Engari, ko wai kei te pīkau i te utu. Ngāori noiho te titiro ki ngā iwi take. Maumau moni, maumau pūtea. For too long, Indigenous affairs has been considered a complex area and, it's probably the portfolio that, ministers don't want to get. Kei te kōrero rāua mō ngā kaupapa a te kāwanatanga āmotu o ahi Treiria. I tēnei wā tata ki te whā piriona tāra kei te whakatahangia ia tau mō ngā kaupapa iwi take. Engari, kei te pātai te iwi, kei heake ngā hua. The decisions are made from a bureaucratic level, from non-Indigenous bureaucrats that's in Canberra and, government officers that, perhaps might not know Indigenous issues on the ground. He mātanga roia a Moana Sinclair, ko ia tētahi i kawe i ngā kaupapa Māori ki te runanga whakaminenga o te ao. Hei tāna kei te takahitonu te kāwanatanga o ahi Treiria i ngā tika tāngata. Ahakoa ngā tuku whakapāha ki te iwi mai i te kāwanatanga o mua. Kaore rātau e āta kōrero ki ngā iwi take. Hiaha o rātau hie, hiaha o rātau raru. O tētahi o awa raru, he poto ake te oranga o te iwi take, mā te kaumā tahi tau i o ētahi atu iwi. Ko ngā mate manawa me te mate huka, ngā kawenga nui. What the mob on the ground are saying is that they want the government to sit down and talk to them and consult with them better. Te whiriwhiri ngā rangatira ā-iwi o ngā whenua moe ā i te pūrongo i tēnei wā, me pēhea tā rātau whakautu ki āia. Jasmine Pearson, Te Karere.